ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. ZOOM TV24. Amakuru yacu reka tuyahere kuri iki gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi banduye virusi itera Sida. Raporo y'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ibarura World Population Review igaragaza uko ibihugu bikurikirana mu kugira abaturage benshi banduye agakoko gatera Sida, ikaba ariyo yashyize Eswatini ku mwanya wa mbere nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya Sida rigaragaje ko mu bari batuye isi muri 2020 miliyoni zirenga 37 muri bo bafite agakoko gatera Sida. World Population Review muri uwo mwaka yakoze ibarura hagendewe ku bihugu ibyarivuyemo maze bitangazwa muri uyu mwaka 2023. World Population Review yagaragaje ko muri 2020 Eswatini yari yihariye 26.8% by'abaturage banduye aka gakoko gatera Sida ku isi yose. Impamvu igaragazwa nkaho ari inyamukuru mu gutera ubwiyongere bw'aka gakoko gatera Sida mu baturage b'icyo gihugu nuko abenshi mu bagore ngo bagituyemo bugarijwe n'ubukene, ibituma bishora mu buraya kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo, benshi bakanabukora batikingiye. Iyi raporo kandi igaragaza ko ibindi bihugu bikurikira Eswatini ari Lesotho ifite 21.9% kimwe kwijana banduye agakoko gatera Sida, ubwo ni muri 2020. Botswana ikagira 19.9%, naho Afrika y'Epfo ikagira nayo 19.9% kimwe. Zimbabwe ikaba iri hafi aho ni na 11.9%, mu gihe Namibia yo ifite 11.6%. Mozambique ikagira 11.6%, Zambia ikagira 11.1%, Malawi yo ifite 8.1%, mu gihe Guinea Equatoriale yo ifite abaturage banduye virusi itera Sida bagera kuri 7.3%. Ibyo ni ibihugu bya mbere ku isi byibasiwe kurusha ibindi, ndetse ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya Sida rikagaragaza ko umubare munini w'abanduye agakoko gatera Sida ari abo ku mugabane wa Afurika. Ikagaragaza ko kandi mu bari bafite agakoko gatera Sida muri 2020 abagera kuri 73% muri bo bitaweho hifashishijwe imiti cyangwa ibinini bisanzwe bikoresha mu kugabanya ubukana bw'agakoko gatera Sida ntibazahare. Ariko ngo byaje kurangira abandi 680 bahitanwe n'ako gakoko n'izindi ndwara bifitanye isano. Iyi raporo ikagaragaza ko mu bihugu 52 byakorewemo ibarura u Rwanda ruza ku mwanya wa 19. Umubare w'abaturage barwo bari bafite agakoko gatera Sida muri 2020 bakaba bari 220,020, bangana na 2.5%. Ni mu gihe kandi imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko abanduye agakoko gatera Sida muri 2021 ari 230,000, bangana na 3. Abafata imiti igabanya ubukana bo barangana na 94%. Mu yandi makuru, polisi ya Kenya yo yatangaje ko hari bimwe mu bice by'imibiri batabashije kubona ku mirambo y'abakristo bivugwa ko bishwe n'inzara bagiye kwiyiriza bigizwemo uruhare n'inyigisho za Pastor Paul Mackenzie ni mu burasirazuba bwa Kenya. Imibiri y'abaturage imaze iminsi ivumburwa mu ishyamba basengeragamo, bigakekwa ko Paul Mackenzie na mugenzi we Ezekiel Odero babifitemo uruhare. Polisi ya Kenya yashyikirije urukiko inyandiko nshya zisaba ko mu birego abapasiteri bashinjwa hajyamo n'icyo guca no gucuruza ingingo zimwe na zimwe z'umubiri, kuko hari ibice bimwe na bimwe batabashije kubona ku mirambo. Iki kibazo cy'abayoboke basaga 100 bagiye bapfa bagiye kwiyiriza nka zimwe mu nyigisho bahabwaga na Pastor Paul Mackenzie wari usigaye hakorera amasengesho mu ishyamba rya Shakahola, aho iyo mibiri yasanzwe. Mu nyigisho yatangaga ngo harimo izabwiraga abakristo ko kugira ngo bazabone ijuru bakwiriye kwiyiriza kugeza bapfuye. Polisi yatangaje ko nubwo imibiri isaga 100 imaze kuboneka y'abapfuye,
ariko barakeka ko hari n'indi itaraboneka yagiye ishyingurwa mu bice bitandukanye. Inzego z'iperereza muri Kenya zamaze no kwinjira mu makuru ya konti za banki za Makenzi kugira ngo bamenye neza aho amafaranga yakiraga yaturukaga n'icyo yabaga aje kumara. Iperereza ry'ibanze ryerekana ko kuri konti hanyuzwagaho amafaranga menshi bikekwa ko ari ay'abakristo bashyiragaho nyuma yo gushukwa na Makenzi. Mu yandi makuru, SADC igiye kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byo mu muryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo byemeranyijwe kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe y'inyeshyamba ibarirwa muri mirongo irwana n'ingabo z'icyo gihugu. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya SADC yabaye ku wa mbere mu murwa mukuru Windhoek muri Namibia, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi barimo na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Iyi nama yayobowe n'umukuru w'urwego rw'umutekano, igisirikare na politike rwa SADC, akaba na perezida wa Namibia Age Ginoble. Yanitabiriwe n'abategetsi bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola, Malawi, Zambia hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa SADC. Mu itangazo aba bategetsi bakaba bavuze ko bahangayikishijwe cyane n'izahara ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bamagana ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro irimo ngo n'inyeshyamba za M23. Izo ngabo zigiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizo mu mutwe w'ingabo za SADC uba witeguye gutabara aho rukomeye mu bihugu byo muri uyu muryango. Aba bategetsi banasabye ko imitwe yose yitwaje intwaro ihagarika imirwano aka kanya ndetse ikava mu bice yafashe nta yandi mananiza. Kuva mu Kuboza 2022 umutwe w'ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini kubera inkeke itejwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Mu yandi makuru ni uko urukiko rwa Malawi rwategetse amashuri kwakira abana bafite ibisage. Ibisage ni imisatsi cyangwa inyogosho, ubwoko bw'imisatsi bizwi nka dreadlocks. Uru rukiko rukuru muri Malawi rero rukaba rwategetse abashinzwe uburezi kureka abanyeshuri bafite dreadlocks bakiga nta nkomyi mu mashuri ya leta mu gihugu. Urukiko ruteraniye mu mujyi wa Zomba mu burasirazuba rwacaga urubanza ku kirego gisaba kurenganura abana babiri b'abarasta amashuri ya leta yanze kwakira muri za 2016 na 2010. Gusa aba bana nyuma bagiye kwiga muri ayo mashuri bitegetswe n'urukiko mu gihe rwarimo rwiga runaburanisha uru rubanza. Ibiganiro hagati y'imiryango y'abarasta muri Malawi n'uruhande rw'ubushinjacyaha byananiwe kugera ku bwumvikane, maze uru rubanza ruba rurerure. Umwanzuro warwo ukaba wafashwe kuwa ruyo wa mbere. Umucamanza Cyane akaba yategetse ko kubuza abana bafite ibisage cyangwa dread binyuranyije n'uburenganzira bwabo ku burezi. Iki kirego cyari cyatanzwe n'imiryango itatu iharanira uburenganzira bwa muntu mu izina ry'umuryango mugari w'abarasta muri Malawi. Mu yandi makuru nuko Canada yirukanye umudipolomate w'Ubushinwa ushinjwa kwivanga muri politike y'iki gihugu. Umwuka si mwiza hagati ya Canada n'Ubushinwa nyuma y'uko iki gihugu cyo muri Amerika ya ruguru kirukanye ku butaka bwacyo umudipolomate w'Umushinwa ushinjwa kwivanga muri politike y'iki gihugu. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Canada kuri uyu wa mbere yo ikaba yatangaje ko Weng atemerewe kuguma ku butaka bw'icyo gihugu. Yarasanzwe ari umudipolomate w'Ubushinwa i Toronto. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Canada Melanie Joly akaba yavuze ko badashobora kwihanganira umudipolomate wese wivanga mu bibazo bwite bw'icyo gihugu kandi bitari mu nshingano ze. Zao yirukanywe nyuma y'amakuru yagiye hanze avuga ko yateye inkunga abashaka kugirira nabi umudepite Michael Chong wasabye ko mu nteko ya Canada hatorwa umwanzuro wamagana Ubushinwa kubera uburyo bufata nabi abaturage bazwi nk'aba-Uyghur biganjemo abayisilamu. CNN dukesha inkuru ikaba yatangaje ko inzego z'ubutasi za Canada zanabonye amakuru y'uko Ubushinwa bwashatse kwivanga mu matora yabaye muri 2019 na 2021. Ubushinwa bwahakanye ibyo birego buvuga ko nta shingiro bifite,
ahubwo ko bishobora kurushaho kuzambya umubano. Hagati aho ambasade y'Ubushinwa muri Canada yatangaje ko Ubushinwa buzafata imyanzuro ikomeye kuri ubwo bushotoranyi. Dusoreje amakuru twabafitiye kuri iki gicamunsi. Andi makuru arakomeza kubageraho uko aza yisukiranya. Niba utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru ku buryo bwihuse. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo azajye akugeraho mu buryo bwa notification. Iyi ni ZOOM TV24. ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. ZOOM TV24.